أثرين الشيء لكن شيء وني شيء كتما قيد مسل سنادينا هنا تضرب لنا هنا ما هو كاين يا استاذ عايزنا هذا الموتيل بايزوين اب هاي كيكنا جربا للتقديم لا ارى ابا عند الله عائله اليوم كيدنا لما ما تصدنا لك يسوم من له عند ساعه كاوم سرقنا نبيالت كومي اتغشا ناي حلال بامبار بالاك على تبينين ابا هدرن كيدت ላይ ለቶ ፕሮግራም የካያም ላይ ነው ዛሬ ካገለ ፕሮግራም የካያም ተለመደ እንዳር ከልኪሎ መንኮን ባሉ እንጀራ ተቆም ነበር እንደንደኛ ባጃጅ ዛ ናይ ፍንጫይስ ገሩ ይተስከ ጻሕፎ አፍንጫይስ ከመ ያላ ግጅፋ ደላ ወላ ከመ ንኢሳላ ተጽበብዶ ከነخرፋዶ ካሶት ይርና ገለ ወላ ከመ ዚባቱ በጣም ይገራም ነው ለስክበርዲ በላሪም ላዓል ጎረካም ይራ ዝልካተሪ ወላሁም ዝለብል በደለው መስሊ ማራ ይበላል ፍላይ ምሸት ሌላ መብራት ስለ ድብላ አገለ አራት በማዓት እዚው መጽም ተዛወሩ እሺ ሐዋሳ ይተሐልፈኩም እሺ ሐዋሳ ይተሐልፈኩም انا رايكم እዚህ ፍቅራይ ከባቢ ጅናውና ጥለና ፍቅራይ እኮ አቀዳም በዝና ይቆረደ ልማት በለ ይحدث ስለዘሎ ላይካት አትወሊ ኮና ምናልባት ዚያ ናይ ሞዳታ አትወላት ኮን ተኸለ ናይ ፍቅራይ ማለት ያታ ናይ ሞዳታ ናትወላ ኮን ተኸለ ها إزاكو ومكاي تمالي كيس موتاي كريلي تخاوي مبكم يمكن
مدقل الدو بايكون هني ليش كده استأذكله بزوم أنا صار يوم مرعت مرعى وأنت مرة غلو أقولي كنت بيري خاطري قاعد عم graduate على مسلمي graduate على أنا متعين كلام ده كم هذا الكلام وانا بزعل مثلا ينفع graduate يوم قبل ده أنا ما graduate سيلا يا بكو لا ما أعرف بالله كيف لي نقدر فيني مو كأربعة طيب ما في ده الساعة بس على نزل لا ما عاد وصل يبتني ولا نور زاد حاجة وصل لنا زي أنا مدينة علم زي أحد سأل الله أنا مدينة علم إذا تريوا هذا اللغة أحد سأل الله أنا مدينة علم شرشة زي أبتها هيك هذا الله أبتها فكرة هيك برمالتي ويزوي فكرة هيك ضد لكم لله عبي قلاي مالتي واحد صير ترديكم على حدش كان خي مسلوكم إليه صوت فكرة هيك شو كان قال هاي مسلوكم إليه عبي قلاي مالتي برزز سافي ما نحب زي يعني طبعا كم زمان تكلم هو من زي على أمر بنت خذ خمسة خضار هو خمسة هلو لا يبقى وانا يكون زي انا عسر خلا حابين سما معنا بقول امور اقدر انه من يدو سنتني براد مين اللي لانت ها عندك اسودك ولا تطلع امور اقدر ها ايكون امور اقدر امور اقدر امور اقدر سنتني اسودك ሁለት መቶ ነው امور اقدر ሁለት ቀን ጻኒ እና ምርጥ ነው የሚያደርጉልህ هذا أنا ندوع وعدت بحالك كارغ تغفل كتودنا كتودوا المالت كونوا يليلوا أقل منهم يتوروا كبير غيرون أي كبر لمنهم يكبر كفلككو بتراكو بايا برميت ما هذا سبب هذا يا قلت أنت بالله أنت زين ها؟ أبشر برازر تلقى دي أمرك وين موتر كل تريني قبل؟ أنا أدور دكتور هنا كل يوم أنا كله تناهنا لك لا كل يوم أسأل ساكو لا አይደለም ስማምተናል አይደለም ሁለት አምሳኛ ነው አዎ ዝም ብለህ እንትን አይተህ ሶስት አረም ሶስት ብሎኛል እኮ انا زي اللي معكم ايوه باتي طوقنا ነበረሽ غيدا باي امورا قدلنا غيدا لنا ريوه امورا قدلنا عسى نبلع مرق انت نساتي جرا قد لنا تامر አለ جرا ጥሬ አለ ጀራ አለ መረቅ አለ ለትላንትና መረቅ አለ جرا لا أمرك እንጀራ የለም ጥብስ ማለት ነው واقدر انا حابه አሳ ነው ارقد انا حان كان ኧረ ምርጥ ነው ባካችሁ
አሪፍ ነው እኮ አሳ ما دخلني لي نكال كم خلص كال ليلة أنا حي ما حد يلبى ها حي ما حد يلبى أبا ينقلن كمان له بتأم قصبكم معتيو جرا بعسل لكم أو عندنا نعم بعسل قليل أنت لا تبص كتبون هذا عسل كويس وأنا بلعني نعم نعم شكل بدر نحن نجيب بلع لا أنت جميل بينو لا يبلعني العصا ولا هوا سمت طبس تبلا من أرساو نتبلا ما أدري برازا هوا سمت لمن نو طبس متبلا لا ما أدري لك هذا كوبري كم نيم عليه وانس كوبري طيب بعد سلة هنا كويس بعد سلة هنا اللي ما نفهم زي بلس أما قرار بوي ليلا كأنه نورمال ناباتي أهم بعد سلة هنا ولوم نجر بتاعم ناسود ليلا كأنه نورمال ولا حصل بقى في ما عساكو عدو ግዴታ ነው እኮ ልክ ነው በአመት አንድ ጊዜ ኢኮኖሚ ተቀምጦ ይገብቷል አብዛኛው ማለት ነው አይደል በአመት አንድ ጊዜ አሁን ነው ምርጥ ነገር የሚያገኙ አሁን ካልተገኘስ ሁሌ ትበላላችሁ ብራዘር ምን አሳ አሳ ልጆች እኔ አሁን ከበለው ብዙ ጊዜ ቆይቷል አይደል አዎ ግን ሰለ ብርፋን ታይባል አና እዚህ ምን ፍላጎት በደንብ እና ሁሌ በቃ ልትበላ ፍላጎት አለ አራ አይደለም ከሱ ጋር የኖረ እንዴት ነው ሁሉም ጊዜ ፍላጎት ቢኖረው አባት ግን አንድ ነገር ከአዲስ አበባ ነው የመጣየኛ እዚህ ያለው ይበልጣል ከዚህ በባሌ ተረዳኝ ጥብሱ ነው አይደለም አሁን ኮምቦ የሚባላል አሁን ኮምቦ በተላለ አቀራረብ ነው የሚመጣል እዚህ የአዲስ አበባ ወይስ አለው እኮ ከፈለክ ራሱ እዛ አለ የአሳ ብቻ ግብት እዚህ አለ አዎ እንደዛ ከሆነ አሪፍ ምርጥ ቤት አለ መናሪያ አዚህ አሳ ቤት ምርጥ ቤት ካለ ወዛጭ ቢኔራ እንሪያለ አረ በጣም ምርጥ ነው ዳግም ተፈራች ችግር አለ እንዴት ተፈራች አባቷም ይመጣ የሞተላ አብራክ ነው የሚመጣ እንዳደረገ ያድርገን አባታችን ማይታ ዓለሙ ፈርዶናል አጥሮያን ባንቱናል በሀገራችን በምድራችን በቤተክርስቲያናችን የታሪክ ችግሮች አበቃላቸው ስንል እያገረሹ ነገሮች ሁሉ ከአቅማችን በላይ ስለሆኑ ይህን አባት ይምጣ አባታችን ጋር እንገናኛለን ቀጠሮ የተያዘልን ዓለም ሲያሳካታለን በኋላ ዘላለማዊ ዓለም ይተካል በተድላ በደስታ ከቅዱሳኑ ጋር ከድንግል ማርያም ጋር ከቅዱስ ገብርኤል ጋር የምንኖርበት ቀን ሙሽራ ምላሽ ተጠርታ ወደና ባንደር ብትናፍቅ ዓለም የከበደልኛ የአባታችንን ዳግመኛ መምጣት እንጠብቃለን። ዝም ብሎ ይምጣ ማለት ተገቢ አይደለም። ንስሐ መግባት፣ አስራትን ማውጣት፣ ክርስቲያናዊ ግዴታ መወጣት፣ በትዳር ታማኝ መሆን፣ በብቸኝነት አለመርከስ፣ አስማት አለመቅረት፣ ጽንስ አለማስወረድ፣ ሕዝባችን በእነዚህና በመሰል ኃጢአቶች ተዘፍቋል። ግን በእኛ ወደ ምሕረቱ ብዙ ጊዜ ይታያል። እኛም በተለምዶ አስተማር እናንተ በተለምዶ ተማራችሁ ዘመናችን በከንቱ ነጎደ። ያየነው የሰማነው ሁሉ በምድራችን ተከናወነ። ስለዚህ ዛሬ በቅዱስ ገብርኤል አማካኝነት በዚያ መድረክ የተገኛችሁ ምዕመናን በዋናነት ካገኛችሁ በረከት እሱንስ ማን ያየባችሁ ያልመጡ ስላሉ ከእነሱ ስለምትሻሉ የተከበራችሁ ምዕመናን በዚህ መልኩ ተነጋግረን ተወጣጥተን ፈቅደንላችሁ ወቅታችሁን አስተያየት ሰጥታችሁን ለእኛ ፈቅዳችሁልን አስተያየት ሰጥተናችሁ ወቅተናችሁ ንስሐ ካልገባን በስተቀር ያየናቸው በሀገራችን በምድራችን በቤተክርስቲያናችን ችግሮች ቤተክርስቲያን ብቻ
የተመለሳችሁ የተከናወናችሁ ንስሐ የገባችሁ ስጋውን ደሙን የተቀበላችሁ በጸሎታችሁ አስቡ። ጥቂቶች ስለሆናችሁ እንድትበዙ እናንተም ገና ዘመናችሁ ገና ስላላለቀ በላዩ ዓለም እንዳይበላችሁ መትጋት መበርታት አለባችሁ። እንግዲህ በዛሬው ዕለት የምናከብረው በኋላ የሚነገራችሁ ቅዱስ ቂርቆስ በ3 ዓመቱ የጡት የሚጠባበትን ጊዜ ለእግዚአብሔር ሰጥቶ እግዚአብሔርን መሰከረ። 40-30 ዓመቱን እግዚአብሔርን በሕይወታችን በትዳራችን ማሳየት ያልቻል